Parish milik Assistant Block Development Officer Cinthong Dok alami kan si baik bangsa itu lah jo ingku bipon ko. Nanti mau datang ke malam sok kalau cuma kita nih kita lah mau ala dah khusus radio tante nanti cuma pan nanti berapa mau datang ke ICYM itu kalau alun ke di kita alun koyak berpilih sana sesuatu nak kita ICYM itu dia jadi ladang kantor. Ning Parlo, itu choir of Group Depan. Thank you very much.